my YouTube channel kay Polang sa vlogs pinin lang ito pangiwan pia video bang lalo na ito pinin bang chicken hakano dos kosong si kasi mari man lang ito paklang mon po laben ke nang litum no sinili channel pa nakimilang bote kang hon pen like comment share subscribe egon laben nang litum non ke bang ilang phone stami kaprek nang litum kanang video 1 pg cooking ahin laben vlogs kaprek stami nang tum teknologi lasi nanti nang lang non pinon la bangga noodles cube tang lo donatum la non ni pagorom ampo kona lo pagorom nang ipulong ke nang litum nang lang non kona lo nilon pagorom po ke micro along jo la ta kan la mesin non la la han mesin non non ni kupo nang litum lang jo dak ku thap thot ko ha la minute bell nang la minute dak bell nang ko ha tot tot 2 second na cho 2 second na te ekdom gorom pa me kapo ang pare ekdom perfect po ang pare pagka ako nang lang non de next scene le ha labang e carrot julienne cutting lo labang ke cabbage la ta julienne cutting lo labang ke onion lo julienne cutting lo dak golap lo capsicum, cabbage, carrot, onion, dak julienne cutting side lo. Lasi tangte next nang lang tunon. La bangke chicken ke fry tang lo. Boiles esi chicken fry bo ang sila so ke fry tang chicken lo lanon. Noodles long pinun po chicken hakka noodles lasi tangte next nang lang tunon. Nonton ready lang. Nasi jongong chanon hekolong po koson si kasi marni ma lapen koson si kasi lam ma nang litum ta nang lang non kecing meng kejudan sinilit junior pa nakimilang bote kang hon kang yinso pen like comment share subscribe ang tengne non de donato non ke bang ila phone sa mina tung cooking ahin kaprek a video na tung thek bolong ji lasi please pen like comment share subscribe ang donato ning thelo support ita kay polang so vlogs apanta jo tangala lasi donato laga chicken hakka noodles la halo chicken hakka noodles Lasi, nanti punya video ke langsung kangkong lo, kado kau mana domi thang me.